Balkan, a? Evo ja se loginem, evo hoću gledati tutorial. Jebote, Kočuljinika, Banovac, nije Kočuljinika. Šta krenjaš ako ti kažeš sjedi, šta jediniš bud? Sjedi. Ne, ništa, Sale pokaziva tutorial policija. Ne mogu ti ovo sliti. Pa uđete na drugi account, sam uđe. Evo policiju pokaziva. Ima zvoni da se poslati. Kaže, možete poslati dio gdje kada se relaxi, da navrši se. Biro rada, evo. Tutorial 2, ima zvoni. Evo biro. Evo, stani, radno vrijeme banki je od 10 sati do 12, znači preko 12 sati nema stići doma. Evo Electronic Shop. Na našem terenu postoje veći broj firmi kao što vidite jedna mini Electronic Shop. Firme se kao i vozila stavljaju u mogu, tako da možete posjedovati firmu za ređivati možete firme. Za početak firme će biti državno vozilo. Evo vozil, auto, salon. Evo pokaziva auto, salon. Pokaziva auto, salon. Ja vidim stavo. A kad ti glup, ono ti dođe u karte, gledajte. Evo grotni stavo se. Evo uđite svi na neki drugi account. Napišite neko ime, gledajte tutorial. Da vidite kako je to, ne? A ne znam, ja bom 50 godina pogledati.
stvari život kako se je. Zgrada je sagrađena pred 2016. godine. 2016, evo danas. Može se rogati da li radno vrijeme 10 do 12 sati. Poslije 12 samo šuti u balkon i tako. Naravno, evo pokaziva ban. Pokaziva ban, evo došli prvi. Dobro, nije tipično, nije baš dobro. Na našoj server postoji 4 bane, to su Grove Street, Palace, Rostorenos i Marasova kuća. Ako neko želite postati dio neke bande, pitajte nekog lidera na Rostorenos. Dođeš i nekog evo postoji 4 nova. Arone, postoji 4 nova. To su Stonjar, Yakuza, Lotona, The Escobar Cartel i Turci. To su nova. Evo pored Sicilijanske mafije ima mapa u kuću. Mapa u dio. Evo zadnji tutorial, zadnji. Kraj tutoriala i prikazivana. Hoće prikaza Balkan akcija. Hoće. Evo. Na kraju pokaziva Balkan akcija. DB Action Police Force Police. Na kraju pokaziva onaj logo Balkan akcija. Gore na majnu. Da, sponsor vrstu karijera. Ovo ne isti. Arone, ništa mi ne sredi. Ne sredi ništa. Sad da vidiš se. Kako to sve funkcioniš. Google. Ne se. Ne mogu pitat, radi koma. Kako misliš ti? Pa ne mogu ja nisam administa. Pa dobro sad, alo, gdje stani? Kako gadi? Ja ušao na drugi account da vidim bolano na... Pa tako reci konji, jedan. Mogu. Vidi server news sve. Evo ovako, to je to. Ovdje jači ovako. Eto ga, može, radi jači. Jače, ako ćeš priča, ako nije, jedi duje. Pomogte nam. Aleksa.